Peniad da gan Billy Kirkman. Cadwaladr ag amser. O'r bas gynnar yn hyfryd. Dyw Flint ddim yn cam sefyll chwaith. Mae Aberystwyth i mewn bryn. Mae Evans hefyd yn on y cwrt. Flint yn dangos o sgiliau. Flint! Y bel yn gwiro heibio'r postyn. Cyfle gwirioneddol cynta'r gêm. Oedd Niall Flint drwodd o bas hyfryd gan Cadwaladr. Efallai ddyle wedi pasio. Aeth ei hun. A heibio'r postyn ar ôl y gwiriad. 19 munud i chwarae. Y pennau fyny amdani. Mae'n syrthu Anison! Anison! Mae Aberystwyth ar y blaen! Harry Anison a'i bedwaredd gôl y tymor hwn. Dyw Aberystwyth heb ennill oddi cartre ers diwrnod cynta'r tymor yma yn Airbus, ond maen nhw ar y blaen wedi 19 munud. Anison yn cadw i ben ac yn dod o hyd i'r gornel ucha. Mae Litchfield a Bradford i fyny o'r cefn ar gyfer y gic rydd yma. At Bradford fan hyn, mae'n ennill y peniad hefyd. Mae'r bel yn syrthio Evans yn y cwrt, a mae beniad dros y llinell yn y pen draw gan Mark Cadwaladr. Y bel yn rhy boeth i Lewis Dutton o beniad Evans, a mae Cadwaladr di sgorio yn erbyn i gyn glwb. 2 gôl mewn 2 gêm i Mark Cadwaladr, ac mae'n 2 Aberystwyth wedi 7 munud ar hugain. Bradford yn ennill y peniad, a Cadwaladr yn rhoi'r bel dros y llinell. Airbus heb gael ergyd ar y nod eto yn yr hanner cyntaf yma. Tybed ydyn ni newid nawr wrth i Jake Phillips fanteisio'r gamgymeriad bach Bradford. Yna, mae ddim yn allan am gic gol. Dyw ei ddim yn mynd i gyfri Adam Davies. Oedd y lliman wedi chodi. Dwi'n meddwl bod y penderfyniad yn un cywir hefyd. Ond mae'n dangos be alle Airbus greu. Croesiad da gan Phillips a Davies yn gorffen yn wych. Ond mi oedd hi wedi croesi'r llinell wen. Phillips a Palmer drosti. Palmer ar gic. Ond mae'n taro'r traws. A mae yno Adam Davies sy'n sgibo'r bel i mewn. Mae Airbus nôl yn y gêm yn rhydedd munud yr ail hanner. Oedd y gic rydd yn odido gan Palmer. Ac Adam Davies oedd y cyntaf ymateb wrth iddo sgorio i drydedd gôl y tymor hwn. Mae Airbus nôl yn ddim a ganddyn ni gêm ar y maes awyr. Airbus 1, Aberystwyth 2. Flint. Yn ffigio. Niall Flint. Y croesiad at Cadwaladr, mae hwn yn gyfle, mae hwn yn gôl i Aberystwyth. Mae Cadwaladr yn sgorio eto. Y 2 gôl o fantes yn ôl i Aberystwyth wedi 58 o funudau. Gwaith gwych gan Flint i oedi a'r croesiad wedi fesur yn berffaith. Cadwaladr rhwng y ddau amddiffynwr a'r peniad i'r gornel ucha. Y bas drwodd gan Flint i Iwan Lewis. Iwan Lewis! Mae'n 4 i Aberystwyth a does bosib bod y triphwynt yn saff nawr. Pas hyfryd drwodd gan Niall Flint yn creu gol arall heno. Iwan Lewis yn cadw i ben ac yn ei gosod i yng nghefn yr hwyd. Anison. Gic at y postyn pellar, chwilio am Bradford. Mae'n taro'r postyn a mae di mynd i gefn yr hwyd. Mae'n 5 i Aberystwyth yn 5 i'r ymwelwyr. 10 munud ar ôl o'r 90. Mae hon drosodd y gic rydd, y peniad, y postyn, y pumed. Darlington yn hyfryd ymlaen at John Owen. Owen ar draws, mae Canafan yno i dor hwyd ac mae'r eilydd wedi gwneud 1-6. Hanner dwsin disglair i'r ymwelwyr. Chwarae hyfryd gan 2 o'r eilyddion. Darlington ac Owen ar eilydd arall. Canafan yn rhwydo. Hanner munud o'r amser ychwanegol yn weddill. John Owen yn ennill y peniad. Canafan drwodd i Anison. Harry Anison mewn tu ôl yr amddiffyn. Anison, arbediad da gan Lewis Dutton. Wel ddim mor dda hynny. Y bel i Alex Darlington. Ac mae'n 7 i Aberystwyth. Yn yr eiliadau ola, yr eilydd yn rhwydo. Mae'n noson sobor o wael i Airbus, ond mae'n noson ardderchog i'r ymwelwyr. Ei 7fed gôl nhw, a mae wedi cymryd i cyfleon yn wych. For 55-60 minutes, good. And after that, freak 30 minutes. You can't sugarcoat it. We were nowhere near for 30 minutes. They just dropped. The performance levels dropped, intensity dropped.
you could literally hear a pin drop out there, and yeah, it wasn't good enough for 30 minutes, nowhere near. Looking at the games, looking at the results this week, and after the disappointment and throwing away 2 points last week, which we did, there's no hiding place. We had to get back to winning ways and being ruthless, but ruthless both ends, and we still haven't kept clean sheet this season. On that, yeah, that's the one black mark tonight, isn't it? Not getting that clean sheet. How important is that going to be between now and the end of the season, trying to get that first clean sheet? When you've so many games in, you saying that, it sounds quite bizarre. But like I say, there's 7 games to go. If we keep clean sheets, we pick up points. Simple as that. And then anything we score the other end, which we've seen we've got scoring power now, then it's a bonus. But like I said, at home, last week was the first time we've dropped points all season against any of the bottom 6. So we're going to go in every game at home looking for 3 points and looking to win games. I came here for the challenge. I wanted to test myself again. And yeah, I've enjoyed every minute since I've been here. The lads are brilliant. Yeah, so I'm just enjoying my football. The 2 goals tonight. Did you knock it over the line, the first one? Yeah. So it was probably about a foot from going in, then I just give it the little tap in, yeah, just in case the keeper scrambled over the top of it again. But yeah, and then the second one, it was a great ball into the box. There was only one place he put it right on the money, and yeah, luckily enough, I managed to get it into the back of the net. We've just got to keep on taking game by game. Like I say, they're good, honest bunch of lads. They work the socks off. We just got to keep taking it one game at a time, keep on picking up the points and take it step by step.